Najviše je voleo da jede rovita jaja. Rovita jaja, znači on ustane pre nas svih i odmah je glavu nabio u frižider i muva i stalno, ako nema jaja onda je nesrećan čovjek ceo dan. A uglavnom odvoji jaja, po 2-3 jaja i na koji malo samo prokuva, tako reći, na tom kad je rovito jaje stavi, izlupa i u činiju, izmuti i to jede. Joj, šta nije, pitaj, brate. On je stalno nešto pravio. Ali onda, recimo, tek kad ustanemo, mi svi napravimo kaficu, a čovjek pali ringlu i pravi nešto. Jel supu, onda izreže luk, recimo, i prži luk, onako, tek ustavlja. A dobro, čovjek tako živi, mislim. Ali ja sam sad upoznao kako on živi i ne bih volio više ikad da budem s tim u velikom bratu. Jo, nisam zube opravo, brate, jedem još uvijek. Luka, brate, Luka, šovom ne mogu da trpa, evo. Već je uzeo Mimi da naruči džak nekog crnogorskog kojeg ovdje nema. Luka pasuljkane i to. I voli piva više. Pričano je da je u vojsci jednom jeo za opkladu mjesec dana samo pasulj. Pasulj i luk su mu